Odisha thingtlang repar Indian media ten an nga event repar ania amhinglem stage name lama ero rokar ti te atel nok mai hepa Odisha thingtlang tlangwal kumsom ni pasari mi dules war tandi hi mani loka thingpui dora thlengsil tu mai ania tuna chuan Indian media lamin an na sata hle mai repar dul rokar ti in aming a inwa thiamna lama chuan science graduate nima se Odisha a Kalahandi district a chung ko har sa tak atanga seilian ania Chhattisgarh a Raipur kho a restaurant a thlengsil faya in hlo mai ani COVID-19 awanga lockdown puan ani khan an kho a ho a hun a in chan ta chia ani hetlangwal hian India ram athira miretheide an rethei tol tola mi hausa te an hausa zual zela kan politics kalvel hi miretheide har sanna belcha tu mai ni in angai na thok tu migrant worker ho theilo tangkhang tam takin har satna an to bok chu athlir liam mai lo rep mangin apuang chuak ta an khuwa athenga mars thla khan rep video holam ve tak anga lang telling the truth ti chu asiama heta hian polisian te chu rukru ti in na takin adem meja khan san sarkar sat katha ti video asiama hei hi COVID-19 awanga har satna le migrant worker te torna aw chu apuina ani heng a video te hi rin lo takin a hit ta phian maya media lamin an hanbel chianga dalit chung kore thei atanga a har sanna rep manga a phu chu hian ngai ven a hlota a tuna chuan Bollywood lambeng athlengta Hindi media sang-sangin an ngai ven pialama English news jana chanchin bu sang-sanga a minga chuanga a chanchinin ngai ven a hlo Bollywood music industry lama milian Vishal Dallani le Sona Mohapatra ten pui anin huam thu an soi actress Richa Chadha le Swaras Bhaskar te po in an fak